mootummaa gartee hukumii isaa deemsisu hukumii waan sanii bihajarin dhagaa fi waan bakka dhagaa bu'uun wanni waa mootummaa namarraa buqqisu martinuu akkuma dhagaatti jettu lamaa'ini wana hawwii jaasheenu fakkii dhagaa jedhan istinjaa jechuun kana kun istinjaa wanni jedhamu waan karaa lamaan hin bahe kana ofirraa mootummaa dhiquu bishaan yoo bishaan hin jiraatin dhagaan adda ofiitti tahaarsaadha mahalli sanirraa wanni sun bakka sanirraa hiiquu dhabdee kabiraa duubaan dhufuu dhabee dhagaa sadii namootni qulqulleeffate bishaan hin barbaachisu kana gaafin duraa kana jennee hukmiin hoo maal hukmiin isaa jaa waajiba dirqama istinjaa mootummaa gartee godhuun dirqama dhagaa yookaan mootummaa bishaan yookaan dhagaan رجعنا مع الجنة لما ورد عن رفيق عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي ربي قال إنجي إذا ذهب أحدكم تكون كسيودهم إلى الغائط غرمنا ببات غائط أيشون كنا سليل فدوقات جاني mahalli dubbatanii haalli itti fedhan waan achi keessa argamu namatu aadaa bakka mootummaa gartee hin mul'anne keessa ta'a kanaaf gaayeta jedhan bakka isa dho'isu falyastatib jedha rasuulillah falyastatib haa qulqullaa'u maaliin bithalaathati ahjaarin dhagaa sadiin fennaa tujzi'uu dhagaan sadiin tun isaaf geessifti isaa baqqaasifti salaatuu qaba salaan irraan badu yoo gartee siisanaan akkasi qulqulleeffate isaa geettuudha jedhan rawahu ahmadu wal imaamu nasaa'i wa abu daawuda wa sahul albaani tokko kana ragaan falyastatib jechuun kun amri asitti wujuuba waajiba dhagaan kun tokko tahee harfii sadii yoo qabaate jettu lamaayin dhagaa tokko tahee jiha sadii yoo qabaatu taate intaha jedhan bakka dhagaa sadii bu'a tokkochi wanni dhagaa malee jirulleen akkuma dhagaati وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبيين جاء لا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبي ربي نتاي يدخل الخلاء من بوبا يوكا من فنچاني كسينته من تاي بكا موتنو ادتي غتا انتاته فاحملوا جدا غرتي فاحملوا انست جاء بعد انا في وغلام دمير بارزة كان هنا شديف غلام هنا رت التفوفي وغلام قربان نحوي غلام كجد ما كن جد مسيدة جانيم تقول لغاتي غلام يجون من الفطام هذا موتنو غرتي هدى غورا قبه إلى موتنو غرتي غاتي 7 سنين أغا تربات غلام جاني أنا غلام جد أنا في مكان توكو imbaannaa je rasuulli kana mana gubbaatti deemanii anaaf mucaan tokko mootunuu gartee imbaanna likkii kiyya ka ta'e jedha naxwii jechuun likkii kiyya ka ta'e sinnii keessatti riwaaya takka keessatti gulaamun minnaa mucaan irraa ta'e nuti mootunuu ansaara irraa jedha wafi riwaayatin ayyaa mootunuu gartee gaatee gulaamun min al ansaari jedhe sarraha إنه كثيرة علماء والمحدثين شريعة حديثا والأبجرا ورقرين عبد الله بن مسعود جان خادم رسول الله وانتهي في تجاجل رسول ربيتي عبد الله بن مسعود ميتي مالف نحوي كندد نحوي جتشون لكيكي يا كتاب عبد الله بن مسعود سر قد عبد الله بن مسعود رسول هجرة وقاكو تكتو يتدوان إن أمو هجرة رسول ربي الله وقع صدمي لمدي ويت رسول الله موتنو دانسنو نما قدانا سمو غاف رسول الله وقع قران إن من نساء وقع جهات مجدان عبد الله بن مسعود كن